मणिपुर के अनौब गवर्नर नजमा हेप्तुल्ला था सिगी कुनमाथोई की अयुक पुंग तरामाथोई मखाई ताबदा राजभवन वासक लौरगनी खोमराम रतन की जेएसी ने कौकी पुंग निफु निपान की मणिपुर पुंब की जनरल स्ट्राइक न महौसा की पुंसिदा चावना अकाई पीख्रे Assembly the past town and government assembly banawad draft bill asigi matangda khanan na bamyam gobe mifam majesha LPS na sinduna laklim August kun mathoi da pangthok kadawri amasung lakatar bester assembly gi nongzu mifam maitai bu scheduled tribe list yawanan na bagi matangda puthok tuna khanabiu haina scheduled tribe demand committee na taksilakli मैम खुरमजरी अदोमने यंगबिरबस इंपैक्ट न्यूज ने आई ओक्रम सोमेन रोनाउजे पुंगजा सिपाबग मरोइब पाउसिंग मियाम पिजरी मणिपुर के अनौब गवर्नर ओइना एनडीए गवर्नमेंट खलकलब नजमा हेप्तुल्ला थासी के कुनमाथोई के पुंग तरामाथोई मखाई ताबदा राजभवन वासक लौरगनी हैरी मणिपुर की गवर्नर ओरगदबा नजमा हेप्तुल्ला यूनियन कैबिनेट माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर की फर्म पूरम बने अदुवा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की लिचिंग मखादा सही हुंपुतरा मंगा सुरब मियोइना यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर ओइब यादा भाइब अनौब सना कांगलोन अमगी मखादा महाग ममांग थादा माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर ओइबदगी रिजाइन तौकी बने खोमद्राम रतन वांटेड लाउथोखिबग मायोक्ता सेमखिब जेएसी न कौखिब पुंग निफुनिपान की मणिपुर पुंबगी जनरल स्ट्राइक ना महौसा की पुंसिद साउन अकाई पीख्रे ग्रेटर इम्फाल मनुंग लेबा ललोलेटिक तौफम अमदि माई लोइसंग पुंबा थोंग लोन की लंबी इमरजेंसी सर्विस की गाड़ी नतना अतोप गाड़ी अमता चटनखिदे जेएसी न कौखिब जनरल स्ट्राइक की अहान नुमिता इम्फाल की ख्वाइदगी मरुओइब ललोलेटिक तौफम ओइरिबा ख्वारमन कैथेल खुंताक लांसी की पौना बाजार थंगाल बाजार लेबा दुकान पुंबा थोंग लोन की माई लोइसंग पुंबा थोंग लोन की लंबी मी अमदी गाड़ी चटपगी सांग यामना हंथकी मफम मफमदा जनरल स्ट्राइक सौगटपसंग लंबी उवा फैजन चसोक चसिन तौबदा अपन बकया पीकी इम्फाल ईस्ट की ओना खुराई हैक्रू मकोंग खुराई कोनसम लेकाई अमसुंग वांखई अयांगपली रोता जनरल स्ट्राइक सौगटपसंग लंबी थिंकी लोनेना लंबी मी अमत चलहनखिदे नाकलमरोम जेएसी न कौरब जनरल स्ट्राइक असि मनुंगदा सिंगजमई थोंग सिक्योरिटी पर्सनल सिंग बाबवेर की बैरिकेड सेमदुना थोंग पुमतिन थिंकी लोनेना अहेन सिक्योरिटी पर्सनल सिंग ngak सेंदुना लैकी पुलिस के असिगुम थोंग असि जेएसी की माइकैदगी पेंदब फोंदोरकली जेएसी की माइकैदगी जनरल स्ट्राइक असि मनुंगदा धर्म कर्मग मरि लेनबा थबक थौरम सिंग कोमथोकलबसु स्टेट फोर्स की असिगुम थोंग असिना मियाम खुदोंग सादब कया अमा मायोकना लेहाइना थमलकली बनबे याब मन जेएसी पुंग निफुनिपान की जनरल स्ट्राइक असी मरुओइना जेएसी एलपीएस की हाना की कन्वेनर ओइना खोमद्राम रतनबु पुलिस ने फाजिनखिबा लोइना महाकु पुलिस ने फाननब होनबदा महैरो यावना नुपी क्या अशोकपन नंगखिबा थौंगबु यानिंगदो फोंदोक्तुना खोंजंग असी सथखिबनी पलेलदसु सिंगतम अपन लुफ अमदे पलेमगी इमाइवेल क्याना पुंग निफुनिपान की जेसी की साइडगी पुंग निफुनिपान की बन गाड़ी सेना खिदे पलेल कैथेल काहन खिदे दुकान सिंग थोंग लोलहन की सिंगतम अपन बनुपी लुप पलेल अमदे पलेमना जेसी एलपीएस न संगचिलप मखाता खोंजंग सिंगदसु मफुंग फाना सौगटकनी हाइबो वाफम फोंदोरकली ngasi ki pungni phunipan ki general strike asibu saugatladuna wavugai kaithel asu lamdam adum gi nupi sena lambi da thoraktuna ban asibu mafung fana saugat khri lambi da uwa amadi dex na singwa fajindun achar awok sing thinki wavugai kaithel su faman ki de adubu media adharma karma na singwa essential service ki oina de ban na sena komthoki singjamai JAC na pungni phunipan ki general strike सथरिबा सिगी सरुक अमोइना यारिपोक बाजार की मियामना लंबी थिंगदुना जनरल स्ट्राइक असिबु सौगत की यारिपोक बाजार की मनुंग चना लेबा बिष्णु नहा अवांग लेकाई पुरखी असोब लेकाई लेबा अपुन नुपी खुलाई कनब लुप की वॉलंटियर सिंगनसु लंबी दा सडोक सिंग थिंकी गाड़ी चलहन खिदे खोंजंग असिगे सरुक अमोइना यारिपोक बाजार दा लेबा दुकान सिंग थोंग लोलहन की
Hayang August ke tang ani Manipur lolna Bharat Sangvidhan ki Nipan suba schedule san ki numit tab maramna numirasi ka mari laina na khomdram ratun buwate lautho ki mayok to sem ki JAC na kau ki pung ni phuripan ki ban manungda Manipur lon ka mari laina thabak thoram singi sathok sa sin tawda ban sagole bimi pum khudim ang ayat pa PB dana naba Joint Action Committee against the announcement of wanted JAC LPS leader khomdam ratan amadi implementation of ILPS na thatrokpa serol amada khangalakli Amaromda Patriotic Writers Forum na sahi kudingi pangtok tuna lakpa Manipuri lon gi numit handak sahi gi oina hayang August kun gi ayupung taramathoi taba matamda MMRC and Unity Park khangabok pangtok lagani hana Patriotic Writers Forum Manipur na thator pasiro lamada khangalakli Lamdam sigi yellow mi kannan ba Manipur lengak na assembly da pass taun na ba na draft bill ma sem liba sigi matangda miyami oiba mifam People's Convention ama tha sigi kunma thoi da pangthok tuna khanargani Mifam asida miyam na lorok pa warep ka Manipur lengak na lorok pa firep ka manadrabadi mamang da amukta oidriba mong da akan makongjang sanction na ba sem sare hena JCLPS na akan bo wapam thamlakli ngasinung til JCLPS ki office ta pawmi singa unaba madalu ba si convener bi ke moirang sana fongdor ki bada Manipur lengak sem liba anoba draft bill asida khena ba kya laire haide ba draft bill asi sada marifu Pumho hore maramaduna pangthok kudriba miyam gi mifam na lorok pa warep sing Manipur lengak ta pisil lagani mifam da lamdam asigi miyam na saruk yabiyo loina na hayang no magi sara nama situna miyam na mafam sing da wakat mifam fambidan na pasu lusing basina apel tarokli loina na Manipur police na wanted lautok raba JCLPS ki hana gi convener ratan khomdram na kaisampat lemazam lekai da ILP system chan hana raba miyam go loina na kutang sara hian bad Manipur police na fa ki bu thawong busu JCLPS na akan mamaong da condemn tarokli Government assembly bill che masidi 80% holo oina leire adubu leiru madugi apupa mayam sing ado aikoina sungsoi soidana aikoi people convention na sida miyam da aikoina putolagani adu loina sigumba people convention sida aikoina warepsi lawro matungda athu matamda aikoi tang kumari asi nangnaba aikoina aikoi JCLPS ki oiba aikoina semgadaba miyamna yanagadaba aduma bill che government da aikoina soidana aikoi pisangani government ga aikoi ga karigumbada yangadaba karigumba leiba taragadi JCLPS ki oina makha tarapada tongan ba kan ba koi kongan kaya sangchang ngamgi da makta koi sem sa bachu loira Maitai bo scheduled tribe ki list ya hol haiduna khutang sarai mi khongjang sangchilakpa ngasi ga thana numit tarahum doini sukre coordinating body scheduled tribe demand committee na sinduna khutang sarai mi khongjang ngasi se Imphalis ki manung channel leba wangkai angom lekai da leba Wal United Youth Club ta pangthoki ngasi khongjang adu sanamai inat lining loina selon apun maluf wangkai angom lekai mara paibi lekai gi mute amade committee gi mute singna saruk yaki Paumi Singh the Pongdorok coordinating body scheduled tribe demand committee convener Butum Suramanina state government maitai mitai bu scheduled tribe list yahonan na state assembly gi nongzu mi from the putok tun khanabio loina committee asin state government da memorandum oina pisinduna khangan ki wafam pum thabak to onthok pi wana appeal tarokli State Assembly na karigum bayana ki wafam sing thabak to onthok tam tarabadi committee asina September ki tara nipan da miyam achaw wakat khongchat ama chatkan yamadi committee asi na makha taba akan makhongjang kya sanction na sem sab loire na numida sida loop sangsthana amadi kang umatana ban blockade amadi amata tawbi kan haina sumutum suramani na appeal torokli Haugiba megi tang kungani thoida iboi ama sumang lila sanglen da phamgiba miyam gi oiba chawba mifamdo maduda lawgiba warep ama Hana mangjong na aikoi lakadoriba nongju mifam phawbagi manung sidaida cabinet na oigera assembly na oigera warep ama lobidana Ministry of Tribal Affairs ta mari leinaba center da thabidana schedule list ta atu matamda channanaba honabiu haiba wafam si mamang da thamjakhre karigumba hairiba sibau manungda positive oiba response ama government gi side gi piraktaba targadi koi makha taba mari leinaba issue jiga mari leinaba changchan bayaba khongjang changchan gani Imphalis ki adaksa ki damak no confidence motion thangat pada mai pak laba matungda makha tabu ain gi oiba thabak thorum sing paikhat pin na bahana gi adaksa ke tombina apel tarokli sahi si July kunda Imphalis ki adaksa pi Bimola gi mayok jila parishad mem tarama thoina no confidence motion thangat ki bani Manipur Panchayati Raj Act 1994 ki matungina adaksa taret ni ki manungda special meeting kaugada bani adu pi Bimolana masa nare haduna leave lautuna laiki sadaga sida mahakna sel khara lauthok na masu hotnaram ki
tungda July kuntereta Imphal East DC da reminder ama thaki du reply ama talak da August manga da amuka su reminder thaki August mapan da Imphal East ke CEO o limit on order ama thoktuna August tareta special mifam ama pangthoktuna amade no confidence motion give vote tauna ba order thoki maduda no confidence motion asi mai pakhi amade members sing asina anoba leader same saduna lairi hena mahak makha tarakli अदुगुम्बा जिला परिषद की स्पेशल मीटिंग अदुदा अखोगी मेंबर तरागा माथोइना मिखलदुदा माइ पाकले हाइदना अखोई रिटर्निंग ऑफिसर मसा याउना अखोई लाउथोखिबा अयाबा पिखिबा गवर्नमेंट जो कोई प्रोसीडिंग थाबा लेजखरे सिन मरम मोरकांदा याम अथु मतमदा निमित तरेदिगी मनुंदा अखोगी डिप्यूटी कमिश्नर दा अखोई मसिगी नोटिस अमा माना पीबीदुना थोकपीदुना निमित तरेदिगी मनुंदा अखोई लीडर अनोबो लीडर अमा खनगदबनी अध्यक्षगी अदुगो तंजादो अथुबो तंदा खलन बिना बामने पुगमेना अथुबो ऑर्डर में पीबीयू अदु नत्रगदी कोर्ट चतुना कोर्ट की मतेंग लोगजरगनी नाकल अगस्त 13 की नो कॉन्फिडेंस मोशन की वोट थादब होरबा अध्यक्ष पी बिमोलाना जिला परिषद मेंबर खरा वोट थादब यारोई मरमदी मकोई डिस्क्वालीफाइड तौरबनी हैना हाइरकलिबा से लाइबक थीबनी हैना सु फोंदोरकी मकोई सिंह अदुदि 15 कैराव मक्तिंग जिला परिषद की मोहम्मद अब्दुल सलाम 18 हिलगाट जिला परिषद जिरीबाम की थौदाम इवम चामदे 18 बोरो बेकरा जिरीबाम जिला परिषद की अर्चना दास ने मकोई बहान इन्फॉर्मेशन अमत पीदना वोट नुमित डिस्क्वालीफाइड तौरे हैबसी सुबनम शासन माले मसिग मतंग मांगजौन नोटिस पिरक लाइती अमदि थौंग असिबु यानिंग दे हाना मकोइना फोंदोरकली वोट की नुमित आरोना अयाबा पीरगा गवर्नमेंट की एक की मतुंगिना अखोई गवर्नमेंट थोलक ऑर्डर की नोटिस थोला मतुंग अखोई वोट तौखरबनी अदुगा वोट लोइखरबा मतुंगदा अखोई हजिक सुमाय डिस्क्वालीफाई तौरे हैबसे अखोई यानिंगदे मरम मदुना मणिपुर सरकारना सेदा मियंग चंगबिरगा सुम तौबियो नाकन अनिमकी ओइबा सुम तौबियो नाकन अमदा मिचंग चंगबिबा आरामदा सुमहनबा सुमदा लालहनबा मसी तौबिगनु मसी लेबाक मियांगी ओइबा इहौ लाकनी मरगसिदा हौजिक चंगब पाव अमदा खोमद्राम रतन की जेएसी कौखिब पुंग निफु निपान की जनरल स्ट्राइक मणिपुर पुंब की बन्नदु हयेंग असे अखोगी मणिपुरी लोना मैतै लोना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के निपान सुब शेड्यूल द सनखिब नुमित ओइब मरमना बन्न से पुंग कुनमरीदा टेंसिल लहना जेएसी के चेरोल अमदा खंगलकली लोइनना हारिबा बन्न से टेंशन करब मरमना बन्न से ngasi nongai पुंग तरह थोड़ा लोसीलगनी है मतंग स्वाइदा ब्रेक अम लौजगे मणिपुर मालम की तोान तोान इ पाउसिंग लोइनना ब्रेक तक थूना हंजरके इम्पैक्ट न्यूज़ बुम यंग लेबियो स्पेशल कोर्स हौजरगनी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड डायरेक्टोरेट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज की प्रोग्रेस असिस्टेंट विलेज लेवल वर्कर ऑफिस असिस्टेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर एलटीसी विलेज एक्सटेंशन वर्कर फील्ड असिस्टेंट की स्पेशल कोर्स हौजरगनी क्लास हौबगी नुमित अगस्त की तांगनी थोई नुंगथुगी पुंग 3 दगी पुंग 5 मिनिट 45 फाउबनी अकुप मरोगीदमक प्रोएक्टिव एकेडमिक क्वाकटल इम्फाल कांटेक्ट तौबियो फॉरेस्ट गार्ड लौनबगे अईब चांगेंगीदमक स्पेशल कोर्स हौजरगनी जनरल नॉलेज इंग्लिश मैथ्स में साइंस स्पेशल एम्फेसिस पीजगनी अगस्त की तांगनी थोई क्लास हौगनी क्लास की मतम अयुकी पुंग 3 मखाइदगी 5 फाउबनी अकुप मरोगीदमक प्रोएक्टिव एकेडमिक क्वाकटल इम्फाल कांटेक्ट तौबियो ब्रेक मैम तराम नौचरी लोन बुलेटिन से मखा ताब पाउसिंग मियाम पीजरी इम्फाल दिमापुर लंबी की नागालैंड मनुंगदा टैंकर ड्राइवर सिंह मरम चादन सेल खाइब से अथुब मतमदा तोहननब मणिपुर की चीफ सेक्रेटरी नागालैंड की चीफ सेक्रेटरी ngasi अयब सेरोल थादुन खंगनख्रेना वर्क्स मिनिस्टर केत्रम्यूम बीरेन फोंदोरक्रे इंग्लिश सिंगनी तरामदोई बेस की पुलिस कांस्टेबल लौबगी एग्जाम पास तौरब कैंडिडेट सिंह हौकिब तांग 13 की कौकिब इकोनॉमिक ब्लॉकेट मनुंगदा सोक्तुना नॉर्थ एओसी लाइब राज मेडी सिटी लाइकन लेरब कुलकुल सेबोट लेकाइदगी उसम रोटोन की मसानप उसम गोजेन की हक्सांगी फिबम मिनिस्टर हकथेंगना सतुना येंगसिनकी नेशनल हाईवेज तोइना ड्राइवर सिंह फूब सैब तौदुना अपन पीरिबसी थोक्तनबा चीफ मिनिस्टर पुखतुना खनरगन हेनसु फोंदोकी अखोगी सरकार की स्कोट याउना पुरकपद थोकिब थौदोकनिना अखोइना मसिदा अनाब सि लायंबद चंब पुनमक
कोई सरकार की माइकेट की पुथोकनी है यूनियन की कांगबु गाई की हौजिक ऑफिस चैम्बर द मीटिंग तौरग लाकपनी उसगुम कन्वोय चटपसे मासी तोंगाना अखोगी टैंकर की अदुगा अतोपा मालगारी सिंगा पुनसन बिगनो हाइबन सिंग वाहों क्या लैरी मदो चीफ मिनिस्टर की थाक तक खनगनी अखोगी नागालैंड अखोगी खुजमादगी ना दिमापुर भौक्सिक मनुंग लैब गेट तोंगान तोंगान फमदा पुब थांगवा ngमोइदबा टैक्स क्या लौबगी अदुगुम्बा वाफम लाए अदुदा मसिदा अखोगी हुजिक मणिपुर की चीफ सेक्रेटरी ना हुजिक इमीडिएटली अखोई खुदक चिठी म इदना मसि मतुंग सिगुम सि तहनगनो हाइदना सि कॉपी से लैरे अदुना अखोई मसिगुम्बा कया सिमसु डिमांड की मनुंग दा ओइबनिना मसि मसो कोई चिठी इजरे अखोई सिगुम सि तोइने सुम थोगलाबनिना मखा ताबसि स्टेट गवर्नमेंट दगी करी सिदगी न खर हेना अखोई मतुंग थोक्तरबगी थौरांग सि करी तबो याबगे होम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर की लेवल खनजगे Indian Film Culture Magazine asigi akhanaba sefong Indian cinema fongner nabigdamak sem sab loire akhanaba issue ase leba asigi sakna raba film critics sing iba articles sing yauri National Award fangkraba Manipur ki film critic mega sadna khongmam na iba articles so publication ase da yauri hana Indian film culture yi executive editor Premendra Mazumdar na sirol amada khangalakli lupa chamri piga doriba made sena chamri taramapan pan bolom ase laklib august ki tang kunipan gi ayupung taramatoi tabada National Film Archive of India Pune ki mini theater da NFAI ki director Mr Prakash Magdam na phone lagani hari differently able whatever persons singi mama pa oiba singna makoi gi masa singbu yum de lochin ne thamagi mahuta makoi gi damak lamdamas da hangle special school singda thabi rakna na bata khelamam irabot na appeal tarokli Irabat ki masanupi Divina Isan takhelamam na laikidabagi tha ahum surakpagi kumon ga mari lenana takhelamam irabot namha ki imungna Thaubal district ki Waikong Uyung Kunau da laiba Kha Manipur Parents Association for the Disabled na chalaiba KP Mental School da Potlam Sing Tengbang pibagi thoram amada mahang na phongdok ki bani Thauram asigi saruka moina minute ama tumina lepaga loina laikidraba Devina gi photo da laisu katuna ikai khumna ba utki ngasigi thorma da wangang ki besingna phongdok na ki bada school asina mimana draba ngang singi damak ta kanna hotnari hauzik lairi bifiba masida gi khara semgat ke harabasu government ki nat tabani na semgat mangamde school asida differently or able or about singi sports competition ke ada national level the medal fang ngam kraba mairoi fabu puthokre masigi sumathakta vocational course sing su hapsin na same sari phongdok ki कनागुम मीमा नद्रबनी हाइदना अखोइना खल्लिबसिंग असे मासी अपंगबा अखोगी वाखननी अपाम नुसीब कलप मिहोब पामिबसे अखोइसिने पाबेरिबसे मी मो हाटकनी तुपकनी हाइबि वाखन असे मोगी मसाद याउद्रबा मतम लेब खिबिकता मोय असे नुंगाइदुना त लेबा अदुगुमनबा अंगांसिंग असिदा अइना अपिन तौजनिंगी असिगुमबा हाइरिबा अंगांसिंग असे युम युमदा थंबिगनु मपान पुथोकपिरे हाइरगा असिगुम सेंटर सिंग असिदा लेहनबिरे हाइरगा मखोगी नुंगाइबा महाव अमा हिंगबगी हक अदो पिनबिबो ओसिनु हाइदना इसोरदसु ओइना निजरी ngarang taranithoi so Assam Rifles khudeng thabi check post ki kanghu amna more gi tholokpa eco van registration number MN012942 check tawbada van adu losin duna puram brown sugar gram kuntaruk amadi world is yours tablet listing manga samapan kunithoi fagat pangam krehana thajaba ya baw man hairi drakadu puram miyo adu gi mamingna onkolal sai kontra taruk abokpa pajin churachanpur dagin hari Onkolan amadi dragadu puram gari adu More police station sinak rehna paw sinamakatari Thawal district ki wavugai da lairiba lamdamasigi amatangaira ba buffalo farm da sai kunmanga gi matakta master role da thabak torokla mi nipan bu regular tahan bi da bagi gi mayokta ngasidagi thabak lepagi khongnang sanction ba hokre haukiba tha khara asigi mamang Manipur lengak na thokiba order amada class 10 pass tawrba mi singkhakta regular tahan bi fibam lakpadagi hana dagi sai kunmanga gi matakta pharmacy da thabak tawduna laklaba class 10 pass tahodraba master role singbu regular tahan bi hana taksinduna lakibani Marilena department na thabakta onthok piraktabadagi ngasi dagi so lonchin bagi khongjang asi sanction bani sayol amagi manungda yanabu puraktrabadi makhatan akan makhongjang sing sangsil lagadi suhairi
Japanese encephalitis है जो खंगना बकांग नस्तिक के संदोकपा यामना साथी बलैना आसिदगी ngakthokna hidak Belladonna 200 Wangjing Lamding Municipal Council की काउंसिलर TH Amitabh बसुंग वार्ड मेंबर L Indra Kumar na lekai mi amna ngasi lemna yanthokre loina hidak asi yanthokpa asob thodang lawkiba CMO Thobal amadi MO in charge PAC Wangjing bu काउंसिलर thagat phongdorakli CC Higher Secondary School campus ta ngarang mahiru sing manakta thoning ba khana sainabu ki thodok thokhiba bu amuk hanna thoktana na kana hona minase haina school asigi students union na appeal tarokli lona union asigi letter head pu union gi aya ba yawdana sejinar magi thawum bu yaning da phongdor pagal lona na makha ta na tawbidana na students union CC Higher Secondary School na khangalakli taramanga suba KSS Lehau DB Memorial Super Division Football League ta Sena Athletic Organization Kaksing Mai Pakre tournament asigi ngasi sana ku kuntaruk suba league ta Sena Athletic Organization Kaksing na Public Youth Club kairakpu yamna laksana panjal nipan anida maiti bapi bangamki match asida Mai Pakraba Sena Athletic Organization Kaksing gi sanaroi hemna kunam de niputare suba minute panjal ani Romesh na kuntrani thoi suba minute panjal ama loina na Joy Kisana kuntra taret yankai taret humphuni thoi marifuni thoi amadi marifu manga suba minute sing panjal manga chanki Mighty Horaba Public Youth Club Kairaki Panjal ani yaduna match ki nifuni thoi amadi 45+2 suba minutes in the Saita Kumar amasung David ani na chanki All Manipur Football Association me Makhada Kaksing District Sports Association sinuna association asigi sanabungda July 10 dagi haukiba Super Division Football League asida team nipana saruk yari Imphal East District Football Association gi miyang makhada Maharaj Kumar Ganendrajit Memorial Super Division Football League Tournament amadi M Ibobi Memorial First Division Football League pangthokpa hawragani hari thasi kunmathoi dagi hawgadiruba Super Division Football League Tournament asida PYA Kairang RAU Larik Engum Laikai ESU Wangkai ABA Khetrigao SAK Yumnam Kuno Nipso Kaibi 11 Star Akampar Upa Kiamgai YOSC Kurai Konsam Lekai amadi Upsa Pukhau hairiba team tara asina saruk yabaga loina thasi kunma dagi hawgadiruba First Division Football League asidana MHGAU Hata Golapati BPYC Basikhong Duek Andro PRY Kundrakpam NESU Kurai Star Club Moirang Kampu SSC Porompat amasung KIC Khetri Irid Mapal hariba football team nipan asina saruk yagani hana association asigi general secretary thadrok pasero lamada khangalakli Imphal East District manung channa akam pata leba 11 Star Sporting Union gi football sanaroi singda uniform yenthokre Imphal East District Football Association gi miyang makhada tha asigi kunmathoi dagi hawgadriba Maharaj Kumar Ganendrajit Memorial Super Division League asida saruk yagadriba football team asigi captain na Minting Ongsi na oibaga loina N Ramesh na vice captain gi thaudang lauri loina Z Dhanakumar na team asigi sanaroi kunmari asibu takpi tambibaga loina Super Division Football League asida manager CH Roman loina official mari na saruk yaragani ngasi UNNSC ke sanglena sanaru kunmari amadi official mari da uniform yenthokpu gi thoram da Thongju Assembly constituency ke MLA TH Bishwajit amadi Torban Khetru lekai gi Pradhan L Sunil amadi UNNSC ki masak naiba miyo kyana saruk yaki अतोपा लमदगी लागासु अखोई 11 स्टार सानबिगसु अखोई मणिपुर की मनुंगदगी लागा लेमिनबो गाकने अखोई इसली लाउनी अदुगा आइगी एगी इराउ युमनी आइगी लेखाइदा सानबनी अखो फुल आइगी पसागी गाकते नतना आई सिदगी सानरकांदा इसा फावगदे नतना अखोई लेखाइ अखोई इरमदम अमदी अखोई सेंजे चुंगरिबा सिगी अवामनसे करिना अखोई बाहे लमन सिंगिरमगदगी हाइबदा अखोई अखोइना टॉपर लाखबा नत्रगा अतोप अतोप मथंग टूर्नामेंट ने अखोइना सक्सेस ओइबा मतमदा अखोई अवाबा लोइना मखोखिनेबा अवाबा तरादा नुंगाइबा अमना अखोई मानाहनबु दुमाइना मानाहनबिरमु हाबिसिमा आई प्लेयरसिंदा अखोई बिजगे matang aswada bulletin ase attention jidring mangwaida headline zamona tamjari Manipur ke anoba governor oina Nasma Heptullah tha sigi kunmathoi gi ayupung taramathoi makai tabada Rajbab na wasak lauragani Khomram Ratan gi JAC na kauki bopung ni punipan gi Manipur pumbagi general strike na mahusa gi punsida chaw na akai bapi krei
Assembly the pass town government assembly bana wadra bill asig matangda khanan na bamyam go bami pham majesha LPS na sinduna laklim August kun mathoi da pangthok kadori amasung lakatar besta assembly gi nongzu mi pham maitai schedule tribe list yawanan na bagi matang da puthok tu na khanabiu haina schedule tribe demand committee na taksilakli